why noJesu mayefika wafika wathinta abangaboni babona bathinta baze bacasuka uJudas bathi thina besithi uze nepolitical power uzoqala phansi umbuso wabeRoma ukuze sithathe over bathi uyasibambezela baze bamdayise ngizothi uthixo ifundwa kakhulu incwadi kaIsaya elithi iBhayibheli babeyifunda ofunda ayidlulisele komunye aphile legcine ukufunda khona aphinda adlulisele komunye afunde aphile legcine khona bese glory kodwa ngiyishona lento le angifuni ukungofakhosa bayifunda aphile bese yavala anike zomunye isihlalo sobupristi sasimile sihlele phambili kodwa bayengekho yohlala khona kodwa babefunda baphile mawuqeda ukufunda lakho udlulisana komunye nayathathe la ogcine khona afunde aphile lithi iBhayibheli at some point lithi kwanikwa uJesu kwakwitheni yakhe ukuthi afunde ngoba wayeyiregular enkonzweni wayengalovi enkonzweni lithi kwathi mayinikwa waseyivula incwadi kaIsaya wayese efunda incwadi kaIsaya what the Spirit of the Lord is upon me to teach and to preach. Oh, glory to Jesus. Lithi mayefunde funda lithi mayese ngasabebuphini lithi mayese ivala akazayidlulise ngaphambili lithi mayese suka lehle khona wayohlala nesihlalo esingaphambili lithi wathula basebevuka bonke bathi kanti ubani lona yiyo le ncwadi eyavala ngalelo langa ongekho oyelungelo lokuyivula ivela seyivela iphakathi wathi ubani onelungelo uJesu inkosi uJesu phakanyise unexhala uJohane ukuthi sekwenzeka konke akekho kodwa futhi sazosinikeza ilungelo phezu kwalencwadi lithi wakhala nje lithi wakhala lithi kwabona ngalesuku ingonyama yasondela yathi remember ukusakhala inqobile lithi the ministry of angels asikwazanga ukusondela ngiyabizwa bazalwane asikhonanga ngoba bekho elungelo namhlanje sesinikiwe leli igama likaJesu igama elineauthority phezu kwazo zonke izingelosi ezibesiwe elithi iBhayibheli at the mention of the name of Jesus lithi onke amadolo ayokhothama yonke imilomo iyovuma ukuthi uJesu inkosi it's either uvuma manje noma uvuma later kodwa ukuvuma nizovuma ukuthi uJesu uyinkosi. Glory to Jesus. Abanye baze bamemezele bathi hayi seyiyohlangana eminyango yezulu uNkulunkulu bathi only God can judge me. Abazange bayobheka iscripture asikho iscripture sikhuluma ngoNkulunkulu ejudge lithi yonke inhlobo ayikho futhi into ethi judgment kuthiwa kunama-judgments ayodwa amaninzi achazakelekela maningawo ayodwa ijudgment kodwa lithi yonke into eyi-judgment because yonke ivela kwi-breaking of the seals awu-7 nakhona onke ama-24 elders ahlela ama elithi mayesesondela uJesu ethinta le ncwadi ebreaka ama-seals lithi onke ama-24 angels akhumula impele yawo ayilahla phansi athi